Twongere tubasuhuze aho muherereye mwese, aho muherereye hose mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Twongeye kubifuriza kugira amahoro y'Imana, mukomeze mugubwe neza cyane. Rero tugarutse kubabwira amakuru agezweho y'imikino aka kanya, aho ekipe ya Rayon Sport Women Football Club imaze gutsinda ikipe y'abadamu yo muri Ethiopia CBE ibitego 2-1. Akaba ari match yari ikomeye cyane, aho rwose Rayon Sport irokokeye ku mwamba aho bayishose ipoto. Byashobokaga yuko iyi match irangira ari ibitego 2-2, ariko Rayon Sport rwose ikaba imaze kubyitwaramo neza. Yango murabizi ko twakurikiranye urugendo rwayo kuva iva i Kigali kuri Pele Stadium. N'ubu rero tugarutse ku makuru yayo nk'uko bisanzwe tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ikipe rero ikaba imaze kwitwara neza, ndagira ngo ukurikire ibitego rwose. Nimero 25 wa Rayon Sport atsinze ibitego byiza cyane wenyine rwose, akaba amaze guhesha ekipe ya Rayon Sport amanota 3 ya mbere mu irushanwa. Twongere tubasuhuze aho muherereye mwese, aho muherereye hose mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Twongeye kubifuriza kugira amahoro y'Imana, mukomeze mugubwe neza cyane. Rero tugarutse kubabwira amakuru agezweho y'imikino aka kanya, aho ekipe ya Rayon Sport Women Football Club imaze gutsinda ikipe y'abadamu yo muri Ethiopia CBE ibitego 2-1. Akaba ari match yari ikomeye cyane, aho rwose Rayon Sport irokokeye ku mwamba aho bayishose ipoto. Byashobokaga yuko iyi match irangira ari ibitego 2-2, ariko Rayon Sport rwose ikaba imaze kubyitwaramo neza. Yango murabizi ko twakurikiranye urugendo rwayo kuva iva i Kigali kuri Pele Stadium. N'ubu rero tugarutse ku makuru yayo nk'uko bisanzwe tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ikipe rero ikaba imaze kwitwara neza, ndagira ngo ukurikire ibitego rwose. Nimero 25 wa Rayon Sport atsinze ibitego byiza cyane wenyine rwose, akaba amaze guhesha ekipe ya Rayon Sport amanota 3 ya mbere mu irushanwa.